no nyina chese kuro no be 20% adan ena eja entom eno kura na fa ho ahoho kakra the whole town is almost burnt. Bra angel na 6.1 kuma as Facebook na be say anansem ne yeto a na na fin to aso na asem na reho enti ale meka 80% am say ka no kuro ne de wo de just ade one fence anka school dana ho school dana awokom ho one fence anka teachers bangola ho wona obedi demudwuma no one fence anka asora ade na no omo ye na nkasa na omo abom tirim po se obuni ne omo ye because omo say school dana de enye obi dia wo ho enti anam de one fence anka ya asora dana school ni teachers bangola ni ni am bi public ayi na no one sada one fence anka ezali ba obende nu awubuso wo benumu awubuso amafo wodu weti wodu dom wopomu wodoso na mpefo kaka wo na hu de demba mami ana demba pe enkotum na wotum ka ugo no se dia wo mami wona na bia isonu ma da me saka na wono yempa no wo ma hoda wono akoto oye nyamem wo opuna no nti wo lodu woni wi a na wotu nyama no woda afon sudu ne follow na wotu woda afon sunu do na worko obi hu bebi a worko na end run for your life na wotu na worko na ale ne da na ye kokopei ho na aba ye kokoduru ho ni hu de totally ye kekro wa dan ghost town asamko wa dan ghost town pa ali empefo ba aka bi ene ye kwai hu de watantantan wona abo na ho mpo no wonhwe no kere wa hyehyew na wa ye kede sai bo anu wa empefo butu makobi biali ahona mo watantan ho na ali ikro na america sisi anu ma foro kwa ni bi ni ho ene wa kare bia school dan wo bu ya na ma foro kwa ni komodiem ila kwa nje obo ho awu ina wuso ma awe ni won ko wuso obo ma enti school dey from Monday between them local city another school aye djuma another school oye ma foro na bo bi ni komo na wa ko school no po ho ene mo tori biu ene ka ba ho no e hu de se enketesie na menche so bi baby akoko akwa na hide no so bu krom ha mo bo da ya nda bobo hwe ni fi se ni fi na aso ni bibia aso dia na wada no ko bokọ ne mo se ni fi wa aso another looking for the person who say bibi wo ho a okay oba na oba back nyema ko no na da focus na odoko enti maka da everything that me no ka say di chesi adi ohonu ma edin kama ne mo no ni pa wati ko mbo no wo kwa no anya da watan wechi waba apa sisi ayada ndeda apolitifo wo se na wo chi kofubi na wato onu masam na wo se omo hom bill music ahanta west music wo fa asenim nde ayade a worihwe na wosese asambiala oho enti ale mekere nimpa kore de ahini nua na awobuture de abuturefo no won wotwa aye ohino ni nua no ni telefido na asam kokoro no so washo almost 80% of adan de we clear ahina ko na katan mpo no nimpa wo ni na no meka da 90% ahina no we run for their life enti ale ne bisama mo record wo oye ahanta west on ahensem ti butire hini nuati obi ye firi so o wa de wika ali sai picture le bo no wika firi a video ni amehwe bi na mesia film se krono almost 80% ahye enkoda ayira ye hwe ma ye hu wonom mmema nso atowiram ahensem ti wede mbisa woni dim butire krono ankasa na japade ye be na wa asase ne so ye ti omo ko hu ka kire me ade awon ye fishing community enti wama fishing community ti no epono omo pese ye demarcation apuni mu ana ya tuma ali obi entra obi hye enko yinam na enam no so guru ase ko pie ba bi so e ya tuma ali baba kuro ya ye ka wan asem ya wo mo ko akonwa ho mesra me kana na mo nimu a me nka se kuro bi nye eti dey pa na baba wakotwa obi ti akohye kuro no almost kuro no fa more than a fa okọ me ba cho o de bra betie na menye commentary ni nkyerɛw sabe mo nimu a ni esika akọ wo so kura na mesra me kalidim sabe yemfa en sabe nkum kyerɛ obi akonwa ho so na so de asie yi yete anafoa ni edi bokofo atem wamu de yim se wo de makoma nye wamu de wo mfa bone nche enti saa na o maye omo ho ye ne ye de akoma ye a ye de bone che no ye de ye kan ho na ye hikuro ye kan ho na ye hikuro entafo na samu a me papa na samu a ka meka tan anu kwa no ya no no fo mu fichira
ene ntafo de akomanye eti de asi boko no eye free santre nie ena akoso a eti ene aboade fra be si suma msisi ya se bibi se ya se si boko a enya me gwanwa na butire de Jesa bude mo kam a just one day no ma shikuru no boko fo kam mo shikuru no kuma no mu kuma mo ba kuro de wo mo nhye no ba butire charge ye no wa butire over akwashi kuro no fa kuro so sabi mesra meka sabi nanan mo nimu a hwi ni asase ne so ewom se obi wura wo mpatiafo obetia ya de me sabi mini anwode kura no a matchu sa yire me kura me woso mu kakra sabi abo akokokora utwa ne mene a owoso ne ho sa moja mu odu etinya dia obeka wonsa ahye odam ni fam ama obi awro mpatia afo obati age wonsam srade ade woni tua hye wode na obi de kro although obetimi awoso ho kakra de na ade krudie no enam so awoso ho no wakohye no rekwala mi hu bi dawo me ye radio mi hu bi da se bi asida maka me refia me bie fun na makai me se ahensam asie ama kro be 80% ya hye kro no dwere be Ghana ha abia ne yanwo me ebi so na esimetiko agura kro na hye o abrewa bia na numatu so kro no ahe dwere be gold board no ye na ma gold board na gina ha gold do ye ntini wadua so ye ko two form na e di aba asana adu akra ho wotu wo so mu beku ye ada gala se ni ajo ga na kokokura bo obi kokko agwa ye no obetime kokku mo sa na obeka se mu kokku gala se fu wo yo be ma bra na beku ye ana ajo kura wa dan ye kwa aduma metiano ye wa ma ye ma sare mi kwa ye na se ban no twa ya ka ye aduma ma aban no na abana ka so ni se ya de ya ne hosela so na hosela ma man no o ba sanda juwe wu da o mi kwa aduma won go da tin dia so ja mu ka se ye kura na ka sana mu ka sana ba se san ho akwa underground ba wo ti ho na o ka dia ope ma we pa o we lucky wanya lucky say we pa ni ka meto a wo so ho what ya say yata only god ya ka se tua ka ma to bet ma tua ya ka na a week travel o se ma a week just ka me just say me ko to ko wo mu o bet ma tua na o bet ka se mi pa ko bi ajuma ro ba ka se fo no mun ja ga se na mo bla ajuma wa ha akra fa me mate yi mate 100 million me nya na week travel we see na week and last week in me design na ene o de to de asra krampo akwa ma ya nipa ndi abere oh drinks are about to you body sira na o de hwe o ma pa yin ya sorry na ka say ye kira mano na de o kan de o ma ya koma sorry ba ha omuko unka sembi ose omuko obi punch awa yo mo betu mo sutu amosa hwe woni nipa bo obi a wanya ni sika wie wanya usika wie ka so hoslo fine woni bra ba so masa ama ye yeta ma bla ma so jata ko bla nya post kakra na mo ye dia fa kire nipa mo ka se ye nya ya wo da wo hwe to che body party wo anaju e ba for da bi kwad ma ko si ye me kunu ya ka pose ahwa na ma mu pose no ye na ma mu ye we ya na de ma mu kwatra ho ya na ye di we ma mu kwatra ho ana mu se ni pa na ma wa kwatra ho na wo to aba ma wa wo sa ba kum eh ene juma na go ni ase tire ku yemba guda ye na ye kwatra o dia aba boni pa ba chi no de wo ba ku ene juma na go ni ase tire ku yemba guda ye na ye kwatra o dia aba boni pa ba chi no de ko ta fi ase ana ju ama fo ta kra bo wo nda u ba kwa ko ya juma sa ma de chi no obi sa kan de ye nya man kan tre minister to kwa do musi ewia wotitwe ewia piegu abra ya ma expert ene ititwe ewia no akwa against the mining and the board from the gumu am ena nyina chama se wonifo ene tu se
ye lawyer so kasa ye lawyer kasa no kasa nti ye sema ni bill nyaminta de ana nyame anim no deputy attorney general wa opose bill no nemo mo kasa ye ma bill no munya din said that be attempt ye hwe bi ya no and obeba na judge lawyer say dem be ye fe na obeba eni pom be ma ni bill so nyame adom omo court room ho no enti eni so ma nya din and na was also say an we ko bolo omo pru bi say ye hwe na omo break akra and na judge ni busa ne say e de ba de na chema won so far why ye kire say wo hwe na wo break and was say okwa cite example say na say kwani ye hwe no no ni nya no he had to take that attorney general to say and to threaten say wa ma ejwada obligan to so action and na judge no say busa kaka say no we do say busa deputy attorney general that very na say attorney general send invitation to the bawun to me a wa ma neja kwaya to papa so when to me justify bia and na itimi na ne say ye no judge no emma jamawun to bill but conditions they say 15 million Ghana cedis, 3 sureties, 2 to be justified. With landed property. Into I was say, I would die and as I want we could win and cut habitry one and you venture gentle Libya. Aha, who could a cat come my callers commissioner and walk on the moon. Now you be real, if Panasa or Master really new, what I say. Chama transfer the passport and come and lawyer the appeal because my lord my lady Michelle chama to me passport in the yoku fajada it took us to find come yin to be family because we yoko and actually do like I say I it one of my boy na yakwa to yoko ediaba it you know if you ring a bit satisfied